Poštovani gledalci SOS kanala, ljubitelji srpsko-ligaškog fudbala, praktikujemo u posljednjim kolima jesenjeg dela prvenstva da vas povedemo na neke derbi susrete, pa ste i vidjeli tako prošle nedelje izveštaj iz Sopota na parku Vukova, kada je Sopot pobedio ekipu IMT-a, ali to nije bilo dovoljno da Sopot se okiti titulom jesenjeg prvaka, jer dok gledate ove detalje iz Nove Pazove, u istom danu kada su igrači Radničkog iz Nove Pazove u okviru 15. kola Srpske lige Vojvodine dočekali ekipu Omladinca iz Novi Banovaca, IMT je kraj hale sportova pobedom nad Žarkom od 2:1 obezbedio titulu jesenjeg prvaka i mi na tome čestitamo. Golove sa tog meča vidjet ćete u emisiji SOS Bubamara, a za ovu priliku došli smo na stadion u Novoj Pazovi po lepom sunčanom vremenu, 18 stepeni u plusu za razliku od prošle nedelje kada je bilo izuzetno hladno, 4-5 stepeni je bilo, pa je duvo onaj vetar, dakle onaj košava iz Banata i mnogima se smrzlo srce, nekima bilo toplo oko srca kada su pobedili, kao što su to uradili igrači VGSK prošle subote na derbiju protiv Basarca iz Mišljenovca. Ovde sportski prijatelji dolaze, ne bili posmatrali utakmicu i kada je ova utakmica krenula, baratamo da je bilo oko 400 gledalaca, a sveži mladoženja, golman gostujućeg tima Miroslav Jagodić, koji je prošle nedelje stao na onaj, kažemo, po znacima navoda, ludi kamen i sada će u jednom bračnom okruženju svakako još bolje partije pružati čovjek koji je i godinama branio za Eurozvezde na našim čuvenim decembarskim turnirima Sve zvezde SOS kanala sa sloganom Droga je smrt, bavite se sportom. Marinko Mirotić, domaći šef stručnog štaba, šef struke, a vidjeli ste i direktora Dragišu Stankovića. Ova jesen za ekipu Radničkog je bila u stilu toplo-hladno, igralo se na momente i maestralno, ali posle velike pobede prošle subote, odnosno nedelje u Sakulama, protiv favorizovane ekipe Borca od 3:1, današnji poraz od 0:1, dakle nije trebao da usledi, možda bi taj bod bio dovoljan za ekipu Radničkog da ode na miran zimski san, a sezona u Novoj Pazovi završava se sledećeg vikenda, kada ovde sledeće subote gostuje omladinski tim Crvene zvezde. Jovan Stanković, šef stručnog štaba, dovodi buduće reprezentativce naše zemlje, a sve na proslavu 70 godina fudbalskog kluba Radnički iz Nove Pazove, kako nam je rekao i predsjednik mesne zajednice Nova Pazova, gospodin Mađarević. Miroslav Jagodić, izvanredan čuvar mreže, a šta tek reći za njegov kolegu Mijata Trifunovića na drugoj strani, koji je, da je ostao rezultat 0:0, svakako bio igrač utakmice, jer je nekoliko puta vadio čiste zicer matne situacije igrača u zelenoj sportskoj opremi, što ne reći u ovom trenutku kvalitetniji tim Omladinca sa Prigrevicom, bratstvo Prigrevicom, bori se za tu titulu jesenjeg prvaka i ne znamo i vidjet ćemo rezultat iz Subotice, pa ćemo onda moći i konačnu tabelu da napravimo posle 15 odigranih kola. U ovim trenucima napali su igrači Omladinca, a mi ćemo reći da je ovu utakmicu sudio Nikola Rilak iz Inđije, pomagali su Dragan Surla i Nemanja Batalo iz Inđije, odnosno Rume, četvrti arbitar je Bojan Graovac iz Rume, a delegat je Milan Živković iz Novoga Sada. 400 gledalaca na tribinama i legendarni bivši predsjednik Omladinca iz Novi Banovaca, Sele Maljković, pa bivši trener, 12 godina bio trener Austrija Dragoljić, Goran Dragoljić Austrija, koji sada vodi sa velikim uspehom treće plasiranu ekipu Dunava i Stari Banovaca. Lepo sunčano vreme, sastavi su bili za domaćina Crvena sportska oprema, Trifunović, Panti Saračević, Dujić, Šavija, Krkobabić, Hajdin, Javorac, Nikolić, Cvetković i Stanković. U drugom poluvremenu ušli su Krstović i Travica, nešto manje je igrao posljednjih 7 minuta Slavko Cvjetinović, popularni Slavko Štimac, a za ekipu iz Novi Banovaca na golu je Jagodić, Maksimović, Pejčinović, Petronijević, strelac tog jedinog gola odluke, Živković, Mirosavljević, Gajić, Ležajić, Spasić, Radojčić i Vuk Ranđić. Video se ovaj lakonogi, levonogi dribler u ekipi Dragana Stevanovića, dakle Vuk Ranđić, a igrali su u drugom poluvremenu Miloš Skivi Živković, pa je ušao Alen Haska, a igrao je nešto malo i Nebojša Bukumirović. Dakle, bilo je dosta znameniti ljudi na tribinama stadiona Old Trafford u Novoj Pazovi, među njima i neki fudbalski menadžeri, pa su otvarani oni notesi, agendice, razmenjivani telefoni. Vidjet ćemo šta će se desiti u ovom prelaznom roku. Neki će svakako otići i na veću fudbalsku scenu, a sa nama u društvu bio je i legendarni trener sa sremskih fudbalskih prostora Živko Budimirović, čuveni Žika Filadelfija, i zovu ga Mourinho Batajnički, s obzirom da je sa Bskom napravio izvanredne rezultate, a nekako sve
u predvečerje slave Sveti Arhangel. Dakle, Aranđelodan je u ponedeljak i svim pravoslavnim vernicima, sportistima i svima ostalima čestitamo i mi slavu, naravno i lepo vreme, kako kažu meteorolozi, pa je to prilika da pola Srbije slavi, a ona druga polovina da dođe kod ovih koji slave. Mi idemo sada na šanse uzbuđenja. Krenulo je žustro i sa jedne i sa druge strane. Omladinac je pokazao da ima izuzetno dobru ekipu, ali to su pokazale i ekipe Bratstva Prigrevice, pa Borac i Sakula, Radnički i Sremske Mitrovice, koji je, dok smo gledali ovu utakmicu, vodio protiv Slogi iz Temerina rezultatom 2:1. U svakom slučaju napadali su jedni i drugi, a ovo je ulaz u kazneni prostor domaćeg tima. David Dujić, koji ima tu dobru levu nogu, međutim ih silno hendikepirani igrači Radničkog već nekoliko kola, nema Peleta Baleševića, nema ni danas Zdravkovića, povredio se u 22. minutu visoki štoper Saračević i to je bila velika šteta za domaći tim, iako je izvanredno ga zamenio tamo na mestu štopera Travica, koji je otkrovenje trenera Marinka Mirotića. Videli ste da je Hajdin mogao na ovaj centar šut Krkobabića bolje da reaguje, on je udario loptu glavom s 10 metara, ali je sveži mladoženja Miroslav Jagodić izvanredno intervenisao. Vuk Ranđić je ovde napravio darmer u kaznenom prostoru ekipe Radničkog, niko da mu izađe u blok, 4 igrača su pala tamo na talonu, a onda je lopta prešla preko prečke. Uzviknuli su domaći navijači, među njima i mnogi vrsni igrači, izađite u blok, blokirajte to na 25 ili 27 metara, međutim uvlačili su se u krilo golmana Mijata Trifunovića i umalo nisu bili kažnjeni u tim uvodnim detaljima ovoga meča, koji je pobudio veliku pažnju ljubitelja fudbala. Kažemo, bili su znameniti ljudi iz sveta fudbala, iz predstavnici lokalne samouprave, bilo je i dosta publike, kažemo oko 400 ljubitelja fudbala, iako ovde u Novoj Pazovi uvek više gledalaca ima u drugom poluvremenu, s obzirom da je tada ulaz besplatan. Na početku mora, bilo je oni sportskih zanimacija i očekujemo ovakvu sliku sledeće subote kada bude gostovala omladinska selekcija Crvene zvezde, koja u svom sastavu ima 10 ili 12 reprezentativaca Srbije i da to čarobno vodi Jovan Stanković. Ležajić ovde šutira, nekako omladinac je tražio šansu, Pejčinović Peđa, koji je izvanredan tamo sa brojem 9, vidite ga, dobro se gradi, njemu je odgovarao ovaj težak teren i on je slao čas levo, čas desno ovu loptu, nekoliko puta Petronijević i drugovi nisu uspeli to da materializuju, ali kad god su mogli, pretili su iz brzih kontranapada. Trener omladinca posle 10 ili 12 godina, Goran Dragoljić je bio šef stručnog štaba, bio je sve i sva u klubu, moramo da kažemo. Došao je Dragan Stevanović, nekadašnji igrač Rada, Crvene zvezde i neki nemačkih klubova, i doveo nekoliko igrača sa teritorije Fudbalskog saveza Beograda i nekako napravio jedan dobar spoj koji je igrao i maestralno u ovoj sezoni. Moramo da kažemo, omladinac je zaista igrao dobar fudbal, pa je čak neke derbi susrete i dobijao, a u prvom prolećnom kolu marta meseca na teren u Novim Banovcima dolazi Bratstvo Prigrevica i možda će to biti prilika da omladinac sa pobedom eventualno i preuzme to prvo mesto, ako ga već sada nije preuzeo. I vidite ovde izvanredni Borko Gajić dribla tamo s desne strane, niko da ga napadne, idealan centar šut u kazneni prostor, Ležajić šutira kao iz topa sa penala, a Mija Trifunović pokazuje da je u vrhunskoj formi posle one povrede i posle povratka prošle nedelje u Sakulama, kada je odbranio penal Ici Damjanoviću i skinuo nekoliko zicera Milovcu i ostalim igračima iz Sakula, pa je to bilo i dovoljno za pobedu. Beži ovde Hajdin, odbrani omladinca, okleva sa udarcem i od svega samo korner. Samo korner mogao je Hajdin, koji je dao taj drugi gol u Sakulama, da se možda ovde i proslavi sa ovim begom i sa golom, međutim malo oklevanje i to je bilo dovoljno odbrani ekipe iz Novih Banovaca da interveniše. Hajdin ponovo ovde pokušava da šutira, izblokiran je tamo, a u srcu kaznenog prostora bio i Gorosta Srećko Stanković, koji je visok blizu 2 metra i koji je tražio priliku da uputi taj odlučujući udarac, i on je bio strelac tog trećeg gola prošle nedelje u Sakulama.
Sakulama na stadionu Sveti Nikola, a ono što smo pričali, Pejčinović se izvanredno gradi, pa ovde ostavlja loptu čas Randžiću, čas Petronijeviću i u ovim trenucima napali su igrači iz Novih Banovaca, a tamo vidite sudija podigao visoko zastavicu, on je ovde bio u kratkim rukavima, bez obzira što je bilo i prolećno vreme, nekako vidite i glavni arbitar, ali ovaj sa ove strane Surla, on je imao opremu, dugački rukavi, pripremio se dobro za ovo posljednje jesenje kolo koje je odigrano u Novoj Pazovi 19. novembra 2016. godine, ali kažemo već sledećeg 26. ovde od 13 časova gostuje omladinski tim Crvene zvezde i bit će to prilika da se igrači Radničkog oproste od svojih navijača i da odu na jedan zasluženi odmor, a da onda uprava kluba verovatno povuče i neke poteze u smislu da osveži malo krv, da ojača igrački kadar i da se onda na vreme krene sa pripremama. Uvek je to tako bilo i da Radnički zaista igra onu prepoznatljivu igru kako je igrao i kada je bio dugogodišnji član prve lige Srbije, odnosno druge savezne lige. Ovde Petronijević ulazi u kazneni prostor, lagan igrač, dobrog driblinga, nekadašnji kapiten IMT-a, ali Trifunović pravi još jednu bravuru, nekoliko njih je bilo na ovom meču, teški udarci koje on uspeo dobrim istrčavanjem i dobrom reakcijom, refleksom da spasi. Vidite Dujića koji je imao tu priliku da upošljava Hajdina s dugačkim loptama, neki put je to bilo precizno, neki put i nije, a ovde odlična lopta na početku drugog poluvremena, 50. minut, ušao je Krstović, Dejan Krstović i šutirao iz kolena izvanredno, lopta je otišla neki 2 metra pored stative, ali tada su se malo zagrijali domaći navijači koji su pomislili pa evo možda prilike da postignemo gol koji bi možda i bio, ispostavila će se kasnije i dovoljan za pobedu, međutim nije ga postigao tim Radničkog, ali jeste omladinca, 10 minuta pre kraja na tribinama i Jole i Franja Hakač i onda gospodin Bajić, pa Đavo i navijači iz Novih Banovaca. Ova ekipa ima izgleda i najveći broj navijača uz Bratstvo Prigrvicu i naravno borac iz Sakula, pa je bio tu i legendarni Sele Maljković i mnogi drugi, gospodin Paprica koji itekako poznaju fudbal, pa su ovde malo pobunili se domaći navijači posle ovoga ulaska Stankovića, pa udarca u stativu, ne bi ni bilo gola, ali je sudija podigao zastavicu, pa su se malo domaći navijači ljutili, a kompletan pogon Polunavca iz Belegiša bio na ovome meču, predstavnici Sremca iz Vojke koji sutra igraju derbi na stadionu u Belegišu i bit će to istinska prilika da po lepom vremenu bude takođe dosta publike, izvanredne ovde sevaju pete štikle, pa su ovde kombinovali domaći igrači, pa je lopta ubačena u kazneni prostor i ovde za malo kasni Hajdin. Za malo je zakasnio Hajdin koji je bio jedan od najvećih pretnji doma od gostujuće u odbrani, a David Dujić ovde izvodi korner, dakle i s jedne i s druge strane brz tempo su nametnuli po teškom terenu i jedni i drugi. Krstović šutira iz kolena, lopta metar i po pored roglja, dobro su bili postavljeni na gol liniji, a vidite Goroslasnog Travicu koji je stigao tamo, podsjeća na štopera Partizana Blekija Mihajlovića, ta visina i ta trka, borba ovog igrača koji je odigrao tek drugu prvenstvenu utakmicu i od koga očekujemo da će istaći kandidaturu za startni 11. Šutirao je Randžić ovde iz slobodnog udarca ili je to bio Petronijević u naručje golmana Mijata Trifunovića, pa ponovo Petronijević i situacije kada on to može daleko bolje. Glavni arbitar na ovome meču, vidite ga, dobro vodi ovu utakmicu, Nikola Rilak iz Inđije sa svojim pomoćnicima, 2-3 sitne greškice, ali to ništa nije strašno, nije uticalo na rezultat, dakle igrači su imali puno onako doprinos sudijske trojke, odnosno četvorke, ovde sa gol linije, domaći desni bek Ognjen Pantić vadi loptu i nekako pletu mrežu igrači iz Banovaca i oni su uspeli 10 minuta pre kraja da postignu taj pogodak, napadali su čas sa leve, čas sa desne strane, ubačena lopta na drugu stativu, ovde i dolazi do postignutog gola Pejčinovića, međutim Surla sa ove strane, Dragan Surla iz Inđije, visoko podignuta zastavica i sudijska odluka se ne poriče. Imamo utisak kako smo pratili ovaj snimak da je Pejčinović za neki pola metra bio ispred svih igrača i naravno plasirao loptu u mrežu, što je poništen taj pogodak, ali nije kasnije nekoliko minuta kada je došlo do driblinga Šavije, na tribinama njegov otac, brazilski potezi, možda nije trebao Šavija ovde toliko da se igra, vidite šta je radio, dvojica, trojica igrača na talonu, od svega ispao je samo aut za igrače omladine
omladinca iz Novih Banovaca. Šalija je pokazao, bez obzira na visinu od 190 cm, da ima tu brazilsku tehniku. Ovu loptu po teškom terenu je dobro rolao, pa dvojica protivnika nisu bila u situaciji da ga zaustave, a ovo je trenutak kada mora prvo, kratak je ovde Mija Trifunović, pa boksuje, pa ovde izvanredni potezi Krkobabića. Dvojica igrača na talonu, Mekoća, pa Hajdin, kreće se u kontranapad i loša predaja Hajdina kada je bilo 3-3 i kada je možda moglo biti i opasno za golmana Jagodića, i onda kreće i Živković koji je ušao u drugom poluvremenu, majstor na sredini terena, ubačeno loptu u kazneni prostor, skače Ležajić između dvojice igrača, gađa taj ugao, ipak je Trifunović skoro na gol liniji uspeo u loptu da neutrališe i sada je došlo do trenutka odluke, neki 10 minuta pre kraja. Akcija sa te desne strane, ubačena lopta s poljnom, to je Vuk Randžić uradio na 6 metara na glavu Petronijevića, koji loptu šalje u gornji ugao golmana Trifunovića i sada ovde neka rumba samba ili ne znamo šta je ovo, da li je ovo muzej voštanih figura, ukočene ove noge i ruke, ne znamo šta se dešava i šta su hteli ovim da izvedu igrače iz Novih Banovaca. U ovim trenucima radost za taj gol 0:1, kao da su znali da će to biti dovoljno za 33. bod u jesenjem delu prvenstva ove sezone. I pogledajte radost gostujućih navijača koji je itekako bilo, i uopšte to su ljudi koji žive veoma blizu ovde i kad ne gledaju svoj omladinac, oni gledaju Jedinstvo Stara Pazova, Sremac Vojku, gledaju Radnički iz Nove Pazove, Podunavac iz Belegiša, i uopšte fudbal u Sremu nekako dobio na značaju u posljednjih godinu ili 2 dana. Raduju se igrači omladinca, oni vode 0:1 i pitaju tamo na klupi koji je rezultat na severu Bačke, gde je Bačka dočekala Bratstvo Prigrevicu. Da li će oni biti prvaci jeseni ili neće, u svakom slučaju do kraja ovoga meča domaćin je uvođenjem Cvjetinovića pokušao da dobije na toj brzini, a gosti su znalačkom igrom na sredini terena i tu su oni jači od domaćina uspeli da sačuvaju taj rezultat po lepom sunčanom vremenu na temperaturi od 18 stepeni u plusu. Dakle, izuzetno prolećno vreme, 400 ljubitelja fudbala, glavni arbitar Rilak šalje igrače u slačionicu, a mi idemo na sportsku priču i to bi bilo sve sa ovoga meča u Novoj Pazovi. Radnički 0, Omladinac Novi Banovci 1. Savladao Trifunovića, doveo vodstvo Omladinaca 1:0 i doneo pobedu, a jesenji deo prvenstva Omladinac završava sa 3, Omladinac i jesenji prvak, a pauza će trajati do marta sledeće godine. Omladinac u prvom kolu igraće upravo derbi. Toliko iz Nove Pazove. Hvala i prijatno. Ekipa Omladinca u ovom prvenstvu dobila je novog trenera, pa je on povukao neke poteze, Dragan Stevanović, pa doveo igrače sa beogradskih fudbalskih terena u ravnu Vojvodinu i to nekako se pokazalo kao dobitna kombinacija uprave kluba. Vi delite prvo mesto ili ste možda čak i lideri, ne znamo tačan rezultat iz Subotice, gde su se sastali Bačka i Prigrevica. A ovaj 33. bod osvojen je na teškom terenu ovde u Novoj Pazovi, gde je mlada ekipa Radničkog pokušala da se suprotstavi koliko je mogla. Pa sigurno da je bilo teško gostovanje, pošto smo prethodni taj neki lokalni derbi protiv Dunava poraženi, imali smo mali pritisak, ne zbog plasmana, pošto smo sigurno bili drugi na tabeli, imali smo pritisak da ne izgubimo još jedan taj lokalni derbi, da ne bude malo peckanja između navijača i mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu i zasluženo savladali jednu ekipu Radničkog koja je mlada poletna ekipa i težak teren za igru. To moje ekipi malo slabije odgovara, jer gajimo tu neku pas igru, tražimo taj pas, malo nam je teren predstavljao problem. Imali smo dosta situacija u prvom poluvremenu koje nismo dobro realizovali. Odlično je branio Trifunović, odbranio sve što je teške udarce odbranio, onda nam se uvukla neka nervoza, ali smo uspeli u drugom poluvremenu da damo taj pobedenosti gol i zasluženo pobedili i napravili jednu odličnu vertiru za prolećnu sezonu i dolazak Prigrevice. Sad da li smo jesenji prvaci ili delimo to prvo mesto, vidjet ćemo. Može se promeni to u prvom kolu, je li tako? Pa sigurno da može da se promeni u prvom kolu. Ja kad sam došao ovde, doveo sam neke igrače koji nisu bili poznati u ovoj Vojvođanskoj ligi, 5 igrača iz Rakovice i još 2-3 igrača ovako koji su bili u Brodarcu i drugim klubovima. Napravili smo jednu dobru celinu skladno sa igračima koji su bili već
već duže tu u omladincu i jednostavno predstavili smo sigurno jedno osveženje za ovu ligu. Za Srpsku ligu vojna. A ja bih te pitao nešto u Moštanici tamo, da li se igra onaj veteranski fudbal? Pa veteranski se ne igra, ali je osnovan je klub, ponovo je zaživeo prvi tim i zaživela je neka školica fudbala i kreće nešto sa mrtve tačke koje je bilo 2-3 godine pauze, nije bilo kluba. Puno sreće i hvala na ovom razgovoru. Hvala.